da vidimo šta će biti u eliti. Jel se sjećate Keti, one što liči na Dušicu iz Elite 7? Sinoć je bila kod Ene na rođendanu i odvezla je hitno kući. U nekom parku ležala i kod Ene je bila na rođendanu. Šta mislite, da li se dobro provela? Vjerovatno je očekivala da će je zvati u Elitu 9. Je ona bila u Eliti 8? Keti je dobro. Tabloidi pišu da taki 3 dana nije ustao iz kreveta. Šta mislite, zašto? Sinoć nominacije, Maja ili Luka? Mislim, Maja i Luka nominovan. Pa sad razumijem što je Luka prvi na anketama. Zato što Maja namjerno nervira ljude i oni glasaju za ovog drugog. Mislim da bi i ja bio u anketama prvi kada bi mi Maja pomogla. Šta mislite, koga je Janjuš podržao? Maju ili Luku? Maju, ali Maja i Janjuš se pomirili. Janjuš i Taki su se pomirili. Znači, sve ovo dogovor. I Anđelo nešto zamjera u Luke. A Kačarenda Maju vinula u nebesa. Je li ovdje moguće da svi glasaju za Maju i podržavaju nju, a na anketama Luka prvi? Kako? Milosava izjavila kako je Aneli divno stvorenje i prava princeza. Jel vi primećujete da tabloidi pišu da bi Asmin i Milosava mogli biti u vezi? Ali također su pisali da bi i Asmin i Miljana mogli biti u vezi. Da li je prošli vikend isto ovako pisali? Nije, prije 4-5 dana mislim. Prvi put vidim da tabloidi pišu o Saletu Luksu. Baš da pratim svaki koliko će se Luks pojavljivati. I Stanija progovorila o Asminovom učešću u Eliti 9. I onda otkrila šta misli o Milosavu. Šta mislite, da li bi Stanija podržala Asmina da bude u vezi sa Milosavom? Neko se namjerno šali sa Asminom, što se tiče ovog Miljane i Milosava. Zanimljivo da više tabloida piše istu stvar. Doduše, ta stvar se dešava u Eliti. Nema veze. Šta ima ovako? Slušao sam Alex sinoć na TikToku. Kaže da je ok, kad prođu emocije, biti sa nekim prijateljem. Šta mislite, na koga je ovo mislila? Ja mislim na Filipa, jer to je govorila, igrala sa Lukom majčicom na TikToku. I zanimljivo da su i Filip, u stvari Filip sada nije dobar sa Lukom, ne viđa. Mada Filipa nema nikako na TikToku. Jel zna neko zašto Filipa nema na TikToku? Ako zna, nek napiše da znamo i mi i ostalo. Sinoć se pojavio i Zvijezdan na TikToku. Zvijezdan se pojavljuje svaki 4-5 dana. Koja priča vam je zanimljivija? Asmin, Aneli i Luka ili Bora i Kemez? Šta mislite da Kemez uđe u Elitu 9? Ako znate šta je zanimljivo o reality učesnicima, a da ja nisam rekao, napišite u komentaru da znamo i mi ostalo.